Kini kedai ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli da ilus tasim kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ka uniform civil code UCC kan te song ya kari India bat pensyirhem ya kamen sim ban init ya kari ong Vice President Jagdeep Dhankar. Ya kendu Menteri Rang Bah ke Meghalaya Konrad ke Sangma ya Menteri ke Puli Puthi jong ke Sokar Pedeng Udharmendra Pradhan bat kerpat ban penlong deki eksamen Kuwait bakirpang nak bentai ke Samla Puli ke Meghalaya. Bat syakjit kendai ngut kinong oleh kai sports na Meghalaya ban syahikai pentebit nak bentai banyak kun hakirinsan jong ke pertai. Vice President Jagdeep Dhankar ula pensyai baka Uniform Civil Code UCC kan te song ya kari India bat pensyirhem ya kemensim ban iyet ya kari. Habakran haka convocation ba arposan jong ke Indian Institute of Technology Guwahati nin kasngi Vice President ulaban baki Directive Principles of State Policy kilong kinong rim haka sensyar kadar jong kari bat kadai ka kamram jong ke jelaban penlong anya ki. Shuaya kani Vice President rengkat bat kukurim jong u ke Sudesh Dhankar kilalit cungo ya ke Kamakya Temple ha Guwahati. Vice President ula yokru banyak keren bat ya peliu jengmut bat ke Samla Puli jong ke IIT Guwahati. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula batai baki kam penteri mbasharkai kilong ke jingma ya ke jingsuk hakathan bat ke partai Shitalum bat ukentu ya kiri ki badan hapo ke Shanghai Cooperation Organization SCO baki day banyak snok tilang haka banyak kun persya ya ke ni ke jingsniu. Habakran lang ba ke video conference haka SCO summit henen kesngi Modi ulong badan katuk ane teli kiri ki bapen long ya ki kam pentrim haki jaka kaput kum ke atyar jong ke rukam penyat kam jongki bat kiri ki badan haki SCO kem dai ban artatin ban penrem yakum kita kiri Modi ula banru badai ban le dak bateng persya ya ki kam pentrim. Menteri Rang Bah ke Meghalaya Konrad ke Sangma hanin kesngi ulaya kendu ya Menteri ke Tanat Puli Puthi jong ke Sokar Pedeng Udharmendra Pradhan hakaba ula kerpat ya boon penmi kicing betha ya ke Tanat Puli Puthi bat National Testing Agency NTA bakin penlong deki eksamen Kuwait ki bakirpang ki Samla Puli ki bani Meghalaya kim yo lat banyale ek examen Common University Entrance Test Kuwait namarba ki hab bani tho yak ek examen shabar jalla. Menteri Rang Bah ul ajing mut badai ban bu ik jakai le examen habaro khat artli ki district jong ke jalla. Hendrai ke badan kam menta ka long banbu yik jaga tho examen ha Shillong Tura Jowai Nongstone bat William Nagar kanang bat nla ban penbiang yaki district ki ba Marjan. Menteri ke Kambari ke India Dr. S. J. Shankar ulaya kendu ya ke Amina J. Muhammad ke balong ke Deputy Secretary General jong ke United Nations New Delhi nin kesngi. Hau kerwo Dr. J. Shankar ulong bakilia tai halur ki kam ki biadai bat ke G20 ke Sustainable Development Goals SDG bat ki jing ki bami na ke jingkala ke jinglong ke sunpening. Ke Deputy Secretary General ke Don Mentah India ha ke jingwan jungo balai sngi jong kaya kari bat ke ne kedai ke sen ke banengkong ya ka banwan yuk kejat India nadu bakala shimti biang kum ke Deputy Secretary General jong ke United Nations na ke benta ke samoy trekam basan snem ke balas dang nadu ubnai ke lalengkot arhajar arpawar. Ka United Kingdom kala kentu badai ban penbun kinong mikmat bane syaka UN Security Council ki ban kentup ya ke India, Brazil, Germany bat Japan bat ru nakiri ke doba Afrika. Kinong mikmat bane jong United Kingdom syaka United Nations ke balong ru ke President jong ke Security Council na ke benta ubnai naitung ke Barbara Woodward kalaong yakane habakren halor ke program ke bedai bat ke kam jong ke Security Council na ke benta menta ubnai. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam syapi ya ke kubor. Ka Sorkar Meghalaya kala jid khandai ngut kinoyle ka sports na ke jalla ki ban let shahikai pentebint na ke benta banyak kun hakirin san ke pertai.
Haba pentip yakane Menteri Ketenaga Sports uba Shakler Warjri henen kasi ula pentip balajet yake kendaingut nakilai hajarngut kinong elekai. Menteri uleto bayakine kendaingut en hikai de kinong elekai sports bapaunam kibakan thupru yaki weight lifter. Ka MP jong ka Lok Sabha Natura ka agatha ke sangma kalay kendo ikitanat rekam bapher jong ka sorkar Hamendi Pathar Multipurpose Hall Risbel Para Banshim Jinghen halo ki jingpen rekam ki scheme balabay tengka da ka sorkar pedeng bat kala kenturu yakinong tre bakin kali jingkali hakabiade bat ki scheme kanang baya ka kambaro enla ban pendep pura. Ka Indian Institute of Management IIM Shillong kalarake ya ka jingdap khan riu snam jong ka jingple ya ka ne ki inaugural day henen ka sngi da ka bapen long da ka jingthung ding balalam khmat da ki samla puli ha ka jingdon rangkat ujadav payeng ubrayo pediang ya ka khusnam pat mashri bat ya bala jutep da baro kom u forest man of India. Ha ka jing kren jong upayeng ulaban halor ka jing don kam jong ki lai pho jing thau ba im bat ka jing don kam ban penang pen start yaki khna shapang ka jing kong san jong ka thung ding bat ka jing sumar yaki ding ula kentu ya ka sorkar bakan pentre kam yaki kendon ki ban khang ka jing pendon kam yaki air rifle ka ban longpat ka jing ada na ka jing penyap yaki sim ki do. Director ka IIM Shillong UDP Goyal ula penpena bayak sautarik unaitung nrake manla ka snem da ka IIM Shillong kum ka inaugural day da ka ba penlong ru ya ka chingthungdi. Lieutenant General Sanjay Malik ula shimti kum commander jong ki sipai ka 101 area ka badan hakanong ba Shillong bat ka kamram jong ka long ban penbiang ki jingdan kam ki babania ki bade ba ka jingpha ki sipai shakishnat bapher hakathan chate lammi baro ka wei Shua ban shimti yakanika kam Sanjay Malik ula tray kum sipai da laipo sansnem bat ula long ru chief engineer has South Western Command. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Riwar Mingi Circle kalayakendo yakinong tre jong ka National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL bat yakran halo ka jing beteng ka jing tua khendo hakathan rungan bat kiwai ki jaka hasilanter ka surok National Highway ka basaupo kata ka surok Shillong Tamabil ka balabo yakinong lek nong wan hakajingma bat ka jing bomsngai Hakachina lang bat u Executive Director ke NHIDCL u Ajay Varma ke FKJGP kalapen kan mau ya ke jingyap jong uba saibor lang jaktung bat uba krejun lang kongjirem ki bela Syaban haki maulong ki bahe ki batelun sesurok namar ke jing trai torti haka jing shna penhe ya ke surok ban penkut ya ke khobor sa sisien ngan pensngawi kimat bakongsan ka Uniform Civil Code UCC kan te song ya kari India bat penshit hem ya kamin sim ban I ya la kari ong u Vice President Jagdeep Dhankar ya kendo Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukanrat ke sangma ya Menteri ka Puli Puthi jong ka Sarkar Pedeng Udharmendra Pradhan bat kerpat ban penlong de ke eksamen Kuwait bakerpang nak bentai ke samla Puli ka Meghalaya bat syajit kendaingut kinong elaka sports na Meghalaya ban syahikai pentebit nak benta banyakun haki rinsan ka partai Katto ko kubor kalakut nak Akashvani Shillong hakapo prabajing inyaso baka Daily Station nak benta ka kubor hakakitin Hindi ban penbut pat ka kubor hakakitin Padang hakapor pra khatsan minute kene kadai ka Akashvani Shillong